o te whaatalo whaatu I le pa ia man mamalu o le tātou atunu. Pa anga masani ale nei por kalame. Ia ele ngata fo ilea, ia o ilantou o lo mau fo ilea vanoa e sila sila mamai moa mai ai. So se tafa fo i o le langi o lo e maua mai ai le nei fo I por kalame. Lau te talo ia ngali lei atu le antua. Whaamanuia le antua I lau sila sila mai. Ia ele ngata fo ilea o le Vaevae atu. Ia ao se whaasoa foi. Mai te tonu o le fionga pa ia le antua. Le atau mawhai e tali nātu nisi fo I ofisili o I lātou whapena o na I meli mai ia ono lo lātou fia sila fia. Moli mai le nganga whaftai I le nei fo I por kalame. Ia ono Rev Sosene fo I le taliina fo I o nisi fisili. Ia ai maiso lo lātou sila fia o te tonu ia alo sila fia malo uiloa. Ia mwhai ona tātou whasoa. Ia e ala I lea fionga pa ia lea tua. O le tala paulo ia Timoteo whamailo watalii, tango e Vaevae le upua lea tua. O te tali tonu ma o mautinoa, o na paua leo le awala, e mawhai ai o na tātou malamalama, mai le kenese tau I le whaalinga, e a whai tātou te Vaevae ina, ia lea fionga pa ia lea tua. O lo iei la ia nisi ofisili ne yaso o whaaftai foi I le usoa au au nalena I meli mai ia o te iloa ia o lo ofisili mai I le fia malama foi I tūlanga foi o le vā o le atua malona nuu ia ai maise foi ia o le tūlanga o lo iai ia nu ese e tonua ia whaailonga te tele o lo te tonu o le upua le atua o le vaenga mua o le vā o le atua malona nuu. La tau mwhai e whasoa atu le nei por kalame. O le fisili mua whai mai. O le ale whaailonga le atua e whaailonga I nai lona nuu o Israelu. O le ale whaailonga e whapena o na whaailonga ai e le atua lona nuu. I le esoto lona mata upo e tausu matasi whai upo e sifun maleono. Theta lai le atua whamai ia tausi le whanaunga Israelu. Lo usapati. O le whaailonga lea ia te au ma o tau e whaavavau. O le taimi lea le o se taimi o nu ese. O lo ngā lue le atua I lona lava nuu o Israelu. Whamai le atua Israelu. O le tātou whiangainga le nei. Ia o tau tausi lo usapati. E whaailoa atu ai. O wau o lo tau atua. O le tātou whiangainga lea le aosi. O le whiangainga e whaavavau. Lea la o whetalai le atua whamai. Ia o tau tausi. Lo usapati. O le whaailonga lea ia te au. Ma o tau lo nuu o Israelu. E o I le whaavavau. Pe o ia o tau tūpulanga amuli. E le o pisi ai nu ese. I le whetalainga le atua. I lona nu. O le fisili la. O le ale whaailonga le atua. E whaailonga ai. I lona nu o Israelu. Ia le o tatou malamalama I le upo le atua. Whamai o lo sa pati le nei. O la ufia ngainga lea ma o tau o lona winga. E maka le atua pe whaailonga le atua lona nu. I lona sapati. O le fisili e lua. Whamai a o le a le whaailonga. E whaailonga ai e le atua I a tangata nu ese. Lea ua uma na siole le atua lona nu e ala I le sapati. A le fisili lona lua whai mai. A le ala le whaailonga. E whaailonga ai e le atua I a tangata nu ese. O te tali tonu o le tasi lea mafua anga o lo whapena o na fete e nai ai ia I lātou o lo o ina le upua le atua.
o te tali tonu o le teimine nei le te soifua ma o wolai. Le ua maoti ia le whailonga le atua e whailonga ai ia lona nu o Israel. A le mea o tupu i le teimine nei. O lea ua tau mawhai i la tau o lo tau sia le sapati po le nu o le atua o Israel. Po o tangata i uteia. E toso atu ia tangata nu ese. Ina ia la tau sia whaatasi le sapati. Ai le ai o lo iai ale plena le atua ia. Mo tangata nu ese. O le fisili la. O mai a le ala le whaamau whailonga a le atua i tangata kerisiano. Po o tangata nu ese. Le fesolona mata upu momua fa upu sifuma tolu. Fa mai le tala paulo o le tala le lei lea o lo outou o le tanga. Ua outou fa atua iai. Ona fa mau fa ilonga ina ai lea o outou ele nganga pa ia. O le ua fola ina mai. Te fa afafonga la ufeita wina. E fesolona mata upu momua fa upu sifuma tolu. Fa mai o le tala le lei lea o lo outou o le tanga. Ua outou fa atua iai. Ona fa mau fa ilonga ina ai lea o outou ele anganga pa ia. Fa mai o le anganga pa ia lea. Ua fola ina mai. O le ala le fa ilonga ai e le atua ia keusian. E fa ilonga e le atua i lona anganga pa ia. Ia keusiano po tangata nu ese. E le whailonga ina e le atua i tangata nu ese i le sapati a iuteia. E whaafifea ona whailonga e le atua i tangata nu ese. A le whaamatala il tuspa ia. O le aso ma le taimi e te whaatua i le suafo Yesu. Ma e talia le maliu o Yesu malana ngā luenga ma le taulanga tongi ola na saunia Yesu i le satau. O le a fio mai le nganga pa ia. I lo whirangalo ma lo lato. Wha mau wha ilonga ina i tātou. Pe siole i tātou e le nganga pa ia. E wha ilonga atu ai. O oe mau. O le atalii ma le awhawhine o le atua. E le siolinga la pe wha ilonga ina e le nganga pa ia tangata Israel. Aisia. A wafo i Israelu la tau te ena Yesu. Na tau te le mana na o ia Yesu. La tau te le mana o mia le nganga pa ia o le atua. O le fisili lona tau. Pa mai le fisili lona tau. A o le hale whailonga le manufia. A whai o le whailonga ale nu o le atua o le sapati. O le whailonga o tangata whaolaina po o kerisiano whaolaina o tangata nu ese. O le whailonga ele anganga pa ia o la taulota. Al fisilila. O le ale whailonga po le siola le manufea. O wai i la tau o le a whailonga le manufea. Whaalinga lona mata upe sfumel tolu whai upe valu. Wai fo i le lololangi uma i a te ia. O e ua le tu sia o la tau ingoa. E le tu sia o le ola le tamai mamoe. O le ale whailonga le manufea. Deu fa mete ala tu spa ia fa mai wai fo le lololangi i a te i le manufea. Ai sea wai fo ai i la tau i le manufea. Mai tala tu spia. O ila tau oe o le tu sia o la tau ingoa. I le tu sia le tamai mamoe. O ila tau ia wala tau te ena Yesu. Wala tau te ena le maliu o Yesu. Wala tau te ena le ngā luenga le nganga pa ia o lo musuia o la tau loto Yesu uma. Lela o tau muli i le manufea ai. Awa wale iso la tau manosi. Wale o i le tula fono. Pe o i le sapati.
le o ia Yesu wa le wala tau te ena Yesu. Le ala ua muli muli. Ile manufe ai. O ila tau la ia. O le a whaai longa ile manufe ai. E tusi ai ile manufe ai. Le ono. O le whaai longa le nā le manufe ai. Ai janga i le whaalinga mta upo sumai whawhai upo e iwa. Whai mai ai se tasi e ifo i le manufe ai. Ma lona whaatangata. Ma talia le whailonga i lona mua aulu po o lona lima. E inu lava o ia i le waina o le to sao le atua. I luma o angelu pa ia ma luma o le tamai mamoe. Le utoi whaamatala mai ai i la atou ia o le aifo i le manufe ai. Wala tau te ena Yesu. Wala tau le mana o mia Yesu i o la tau wolanga. Whaalinga mta upe lua sifur whai upe sifur malima. Mai aise tasi wailoa wale tu sia i le tusi o le ola. Wa mai walafo i le paafi e whaavavau. O aila i la tau ia. O le a whailonga e satani i o la tau moaulu po o la tau lima. O i la tau o la tau te ena Yesu i o la tau wolanga. E iai la le tali tonunga manisi a o nga whamai o le whailonga le manufe ai. O i la tau o e tausi le asusa. Ai whai tau le upo le atua. E te le mau e te tono le fionga pa ia le atua. O i la tau la le ifo i le manufe ai. O i la tau wala tau te ena Yesu. Wala tau ino ia Yesu. Wala tau le talia. Ia le tau langa tau ngiola. Na maliu wai le alo le atua. E le tusi le na faalinga. Ta upo na sifuman fa. O lo alanga i le angelu fa mai wapau Papelonia. Wa ia whainu nu uma i lana whaitaanga. O lono wingai fōringa mai. O whaongale upu whaitaanga lono winga o anga sala uma ele tasi se ang sala. Te tonu na wa e se la fia. Te tala noa i eile apostolo Paulo na tusi a Kalatia. Fa mai wai loa tino fo i ngā ruenga le tino mea whapenei. Mea leanga uma ai lisi ai lunga le sala o le whaitaanga o le mulirua o le ami o le anga o le losi vale. O maasenga o femisa inga o le lotoa o nanga o poula. E pitoa i lunga i le whaitaanga o lono winga. O le whaitaanga i au fia ai mea uma. Kaftai le tua i lana upo. E leo i lantou o e tāpuai i le aso le la. Aisha. Te fiua su e le upo le tua pe e se mea whapena pe lea. A e te mau e le tusi a eskielu. Whamele mo le mau e le tusi pa ia. Le eskielu lono mata upo. E valu fai upo e sifuma le ono ma le sifuma le fitu. O le manatu la onisi o le whailonga le manufe ai. O le aso sa, po o le aso muamua. Le tāpua i ai, i a tangata nu ese. Ai a whai tata o te o i le eskielu lono mata upo, e valu fai upo e sifuma le ono ma le sifuma le fitu fai mai. O lo o iai tangata e lua sifuma le lima. Ua o la tautua i le manu. Ai whaasanga mai atu i le la. Fa mai whetalai ngā le tua i a eskielu. Sau o te whaasino atu i ante oe. I a mea ino sia. Lera o whaasino i a eskielu. I a tangata e to o lua sifuma le lima. Fa mai ua la tautua i le manu. Ai whaasanga o la tau mata i le la, o la tau wifo i le la. Ona fisili leo o le tua. Pai le fisili ai. Leo o fisili i lona nuu. I leo fisili le tua in tangata nu ese. Fa mai o lona nuu, ua ifo i le la.
Ona fisili leo le tua whamai. Se mea mama ea, i le ainga o Yuta o le tu ainga leo Israel. Whamai se mea mama ea i le ainga o Yuta, wala tau whaia mea inosia. Wa mea inosia. Na paua leo le teimi le te va ai ua ifo le nu o le tua i le la. Aia e tanga i le tusia whaalinga i le savalinga nu ese. E te le o maua i le aso lea. Te le o maua le aso le la. Ai se vanga nā le nu o le tua. Tangata tausi sāpati. Lea wala tau wifo i le la lonuinga. E le oni tangata nu ese ia ifo i le la. O tangata nu ese. O lea e tāpuai i le aso mua mua. I le o le aso le la. A le aso mua mua o le whaingoa ina le na. O aso le atua. Whaingoa e tangata mai le aso sae tau i le aso tonai. O aso te moni. Ai a tātou tala noa i le atua. E amata i le aso mua mua. E aso le fuafuanga se i o i le aso fitu. Te si la fia o e Samoa. Le ala le na leina tala no Paulo ia Timoteo fa mai Timoteo ia i lona vaevae le upu le atua. I le moni ma le whamaoni. O nu ese la le tapua i nu ese i le sapati e sā. E matua sā lava. O na tapua i nu ese i le aso sapati. O le aso whapitoa lea na asaine le atua molonu nu. Ale hala so eta po ye nu ese. Ngal winga lum ta po luas fut fa upo fitu. Fa mai o lea vai sapati, ma lea vai sapati. Ya auto tofi ai le areto le aso lea. O le aso e lo lotu ai ma fai fa manatunga a tangata nu ese. Ele o tautala ya yutaya wa o yutaya le ni ala tau fa manatunga. Aisia, wa fa ele tele tonu yutaya ya Yesu. Mai le taimini nai o mai le aso le nei. Ele tali tonu ia tangata iuteia ia Yesu. Ali ngati leo mo kon litum ta apos fuma leono. Fai upe lua. Wa mai le apostolo Paul o lea foi vai sapati ma lea vai sapati. Ia autou fa aputu ni mea o autou mo le aso lea. E au ai foi la fonga le aso mua. E fai ai tapua inga. A tangata nu ese. O le whailonga la le manufea. O i lātou ua lātou te ena Yesu. O muse talia Yesu. Ai o te whaafitai i le antua. I le toa tele o tangata i uteia i le taimile nei. Ua whaia lātou whainga filifilinga. O suia o lātou wolanga ua filifili e talia Yesu e whai mā li ima whaola i o lātou wolanga. I utaiana po Israeluna wele toi lo lotu i le sapati. A ua filifili le aso mua mua. Wele toi manao i le sapati e tausi. A ua avea Yesu e whai mo lātou sapati. E malo lo ai o lātou wanganga. O Israelu lana e ta ua i lātou. O Israelu whaaleanganga. O lono winga. E leo nu ese whaaleanganga. E ai aisa. A wafai o tangata nu ese o leile anganga o le atua. A leo waliu liu mai ia tangata Israelu. Po tangata iuteia. Leo wala tau mana o mia Yesu i o lātou wolanga. O le taimi la lātou te talia ai Yesu. Wa fio mai fatasi mele nganga pa i o le atua i loto tangata iuteia. Wa le toi mane nao i le sapati. Aua mane nao e sapati ia Yesu. E sapati o tangata keusiano. E sapati o tangata nu ese. Ona ta ua leo i uteia na po Israelu na. O i lātou o Israelu whaaleanganga.
O le ale whailonga le atua i lona nu o Israel. O lona sapati. O le ale whailonga le atua i tangata nu esa po o kewisiano whaoleina. E whailonga pe sio le atua i lona nganga pai. A o le ale whailonga le manufea. E le o ila tau o lo tapua i le asusa. Po le aso mua mua. A o ila tau o la tau te ena de ngā luenga whaaola Yesu. Le au whaafonga i le ne Yesu. E tasi ale au wala i le ola i whaavavau. E le eise tū vai lua. Tau tele i lantou, wai le lope sa pati, pe Yesu. O le alau whiriwhiringa i le ne Yesu. Ai whiriwhiri sa pati, a oa o le sa pati. Ai whiriwhiri Yesu, a oa o Yesu. Ai sea, e le o whaatasi me i e lua. Wa iai le matu pala o le nuku o le atua. Wa iai foi ia le plan le atua. Mo tangata nu esi. Ai tanga ila ile tusia whaalinga ile mata upo e fitu. Whamedi mo le maua le tuspa ia wa sauni le atua sa mai ia mala i le rolangi. Ai whaalonga li si ufonga whamei awas se i whaamau whaailonga ia au na le atua. Ona sauli i lalo le lisi whamei e sfululua afe ma whelua, sfulua afe ma whelua. O le tu aingo Iosefo Benjamina o Nafatali o Sepulona o Manase. O i tu ainga o le nuku o le atua. Le u whailonga i se lau fast food man whaafe. E le u whailonga i nai i e stangata nu ese. Ka umana tua se tasi au tala i no watu i lo whale tasi aso fatu ia suma i ton. Ia na mātou tala noa lea. I le i umi ana mātou tala noa ai whaametala mai. Ia le se lau fast food man whaafe lea. Whamai o i lantou lea o lo whaatatau i ai. Le se lau fast food man whaafe lea. Ina ua sa uni e wha umar mātou tala noa. Ora fisili mai lea whamai e iei sau fisili. O fatu e tasi ala fisili. Fatu lea ua lua tala noa. O se lau whaafe lea. O le tu ainga o Israelu. O le fo ua lua tala noa mai. O outou le iai le se lau whaafe lea. O lau fisili la ia lua susunga. O fea le tu ainga lea lua teo mai. O fea le tu ainga lea. O lo iai ia lua susunga. Pe iai pula le au tala. Ele vai whamai e te roi. Se maona mātou o mai eia. Whatu ia wale lei. Te roi o mai le aso le nei. Masalo ai whatu a whaalongo leo le au tala. O fisili atu sa isi whapea. A whaile o oe o se iuta ia. Lo nuinga. A oa o Yesu. Le au whaafafonga i le ne yaso. Tasi ale awala wana o Yesu. O le ala i le ola e whaamavau o Yesu. Talia Yesu. Te tala Yesu au ne le ala upumoni ma le ola i le eise isi. El watu le ola i whaamavau. Pe au noa mai. Le pe ona o ta ua. Israelu mo le sapati. Nu ese le lo fatuno. Al fai longa al manu ai. O lantou te ena Yesu. Fai mele fa linga mta upo e luas fulu fe upo sfuma lima. Ai se tasi wai lo wale tu sia ile tusi o le ola. Walafo ile le paafi e whaamavau.
Ke loa o le teimi ma le aso e te talia a Iesu. A vea Iesu e fai mali i ma whaola. Whailonga ina i tātou e lona nganga paia. O oe maa o lea tali i ma lea whawhine o lea tua. O na tusi lea o lo usuafa ma lo uingoa. I le tusi o le ola le tamai mamoi. Ia o se whaasoa le nei nei aso. Tātou wheiloa ai se malama mua le nei Paul Kalame. Mo le atu le nganga whaaftai lo teimi whaavanoa. Whai ei ona e vala o mai. I se fisili foi. Le emaili wa umana tu inatu Rev Sosene J Leauanae.com. Whamaria le tu e lau whaafonga anga ni nei aso. Se malama momoa tātou toi wheiloa ele nei Paul Kalame o whaingoina. O le Vaevae tonuina o le moni. Manu te leina lau whaasaunga o na o Yesu. Amen.